Ka sarkar jilla ka government scam ba ka NHIDCL kan laban pendep ya ka surak shillong dauki kan thup ya ka surak folin hapo usnem ahja apun riu kumbala bu ya kan ilapin paudo simbot mindri rangba ba khmi ektanat PWD ba president tinsong ubalay thu ba ka jingpintre ki kam na do ka package 1 package 2 package 4 but package 5 klaya chat menta upintip ba kakam ga basa menta kalong satang ka jingshim jaka kata saya ka penusla bypass ka bahap po ka package 3 uyat ho ba ka package 3 ka bare jong ka penusla bypass umpat kwa setia ban ong AA namar kani ka kam kadang ya ha ka jingshim jaka ba preston ulo ong ba ka jingpet jong u ki company ki bapintre ya kini ki package ki la 3 step bha bade namar kani bala kermen scam bakin laban pendep no ya ka project surok shillong dauki hapo ka por palabu Pia kisah ka target bandep kalong ha o arhajar at rio. Te kane ka company na try mila yo I mat kum tu na do ka package 1, kane ka package 2, package 4, package 5. Pro mata pro southly kala ya sekan. Te ka basa mata kalong bang nang yele ya kalan acquisition. Proceeding kalong stang ya ka penusla bypass. Ya kata ki khot ka package number 3. Te hakabide bat kani ko ngomong pi package 1, package 2, package 4 and 5. Kani ka target kolong bakin pendep ha bakun u arhajar akun rio. Te kumbang I menta kini ki company pro sautoli ki trai bah bat ngakan men scam ro bale se la ban pendep ha ka to kapor ka balabu. Namar ko komtre ki machine ki baki bu nang ta ki jingi en ki kini ki nong tray ndei tang si jaka la ban long san jaka riu jaka nyau jaka te ngai I ba la ko mu ra ka we ka package namar riu nyau jaka ki stang ka ju kapor te nga permen bakan long ka ba ki la ban pendep ka kum ka target pi kalan acquisition pada kolong opni mentai kan ni ka package number 3 ka bade jong ka penusla bypass kata ngampat note ban ong namar benta dak sedang ya ka lan proceeding te misal ada lepa ke jadi penbek kerpang syuaban poi sekalan acquisition proceeding tinggal ai penbek kerpang hi bat ki try jaka bat ki raj bat ki snong tengah try kan namda bun than ki challenges ten reward la kataru ngampat patip kalaban ni rei kini ki bladem ngopi ka jing yang I kolong bateng teng ki ai kerteng le si de masa A anda la notify mi se masa B bong em kan de jaka de jonga tek taru kap bu jing yang ini namar kadon ke jing kene jaka teng ki ong em kan ni la ai me yang a teng we pat ong em kan ni la ai ku ni yang a kami pun setap pun keke tapi nak kata kadau kapelong yang bang Islam panahan over yang cakaru de nak kata kadau de tu company menengkong boleh ak menengkong boleh upet no namar ultimately ke cakaru ngong pia to por ngimla ban handover 90% de nak kadau ka pelong baka Islam nakam de ko malong mentai gini bro southly package ke long la handover bro khoi de ngim don program su akabai de bat ka jaka kaputa besulong bestang umnoba tin pestet yang citri katur ki isu menot su minta ka sol ka long bestang kontraktor umnoba un pendep ka kam ngai ka lahan isu la clear lut nang tak baar bat kini ki defense lan ru lai clear lut nosong de kanum don su ka pro oh em ka de ja tengla akot meeting review minta probor bat ka NHICL nang tar kat bat ki tu ki company tre ngakwa bala ko nu kum mangila bu ya ka tet target din ban pendek ngi de pendek bo kapor te ko mo pi namar kan ni ka package suan dang su alot ya company thamai te de ni bu thamai ba tre ba ka yo I ka kam do kan ni te ngapet la ko no nang ni smat ni kan ni ka ko fulin ngam I ban dot problem ni manta namar ki issue bo khoi la de resolve ni yo yang dia pun surpi kelaran ke jiki kumjuru yang ketika petal paman jeli lah kan rea lanu mat gitu ka flyover ngin kemilentina ya kata tengam tip ngamar ko working plan ka don baik tang bat ki company bat ki NHSL tengah tengam da sim ka to working plan te ka syong na haki kumno tang balong ba ngi push balak no de bandep kat kum ka stipulated period pi ka bala bu da ka Ministry of Road Transport hi kan hero laya state mo kan ka kam la umnuru more or less kan banong la around 80% laya menta kidang 3 sa te
katuk kan ni kidon kan ka alignment baki om ka kham ban here le ni ban kiu ya kataru ila aten maka baki engineer jongi rekat bat katuka company batrai nila ya aten ta te nga kermen scam hi ba muslim su ban dem wat la ngamnut ban ong ba kan dep hakata ka banai ka banai tang belong ni follow dop ban ngi kwa ban long no ban pendep kloi ka tu kanang ba kan pensuk i ke beli kini ki night super namar ko malom ta ki sangai setisha anla lai ki jiki teladang ngila kuno la ngila bandep kan tu ngai ba kalong ya ki bikin ya nang ne na po kin ya nang ne na po maulai bypass na ISBT hi ong no direct ban mi be chatai sha po ubroi marka tu ka VIP route kalong kan mi hapo ubroi kan nong trau ne ka trau ngom ta kan mi ang ta tenang tu banwan paden po cha po dam kala jan pa